Alright, bwabasa kuba numbareba abantu bokuteka akahunga ishomero imwe numere mwije just nyende changu nyeno ntera akahunga koga ko mukeza mwarga ishomero toka mwijukana ngo nakaki nambo nyowe abayembateka amashomero gana birimo bona ninchibijuka amazina bona nimbijuka boko mwe niyo mbintu bikwatirina no kuya kahunga ngata kuzana zana ninye nawe mperero kachiyungu nindya ko kubanza ningarika dabo ngaraka yundi na nakakashatu so mwenu abatechi mwena nimbakundura kimwe abariyo kwabo kuteka amashomero tubakunda mnonga you deserve to be appreciated all the time abako murimo gumuru kukora kubasa kuba numutugohera kahunga amashomero really no murimo gwamana mnonga we thank you so and so much Michael aho henyini omuri kamwenje ni kureba ka message kawe rono tureba Rose aho ala rooftop webare mnonga kubotire hechoma ntukundura kimwe mnonga Armstrong muri Kampala irinde baka message kawe webare mnonga kuba niwe utire hechoma kuba oriyo tureba so naza kuteraho our next video nayo basa kuba nogereba kandi tugambire ekiwa basa kuba no yega mu video AG. Our Father, 2011, follow me donkey don't come. I will come the F as is 11. He calls today, our body black. I forgive us our person. I will follow you and get us. I will for evil. Amen. Our Father, 2011, follow me donkey don't come. I will come the F as is 11. He calls today, our body black. I forgive us our person. I will follow you and get us. I will for evil. Amen. Sara mwajurura imwe abasabiro mumwe gisaba no kusaba mwenu nyera ikigambo 2011 omusara nkirum go our father 2011 instead of our father in heaven umwana rero nyango our father 2011 you can imagine so mwenu mwe gisaba no kusaba oriko kuzaho umwana kazaho niyaza kehombeka niwe ebyasaba kandi bikaba nasabe bindi yuburyaho no sabe bindi so mwenu yona okubaho ekaba stable esara nekintu kikuru mnonga omuka so mwenu making sure ngo abazire okusaba omubana nimukitwara nka kikuru mnonga not only abana na nimwe abakuru making sure ngo kusaba nechamani mnonga nambwe natawo program mutashabire kunkana hargo mukashabire shari zinarigana zo muka zuzabasa kuba nzitamza program eji kubasa ni kuba ninjitwara omisho video yitwe eji mwabasa kuba mujurura and of course na naye bakubagambira ababasa kuba basindika videos eji video ya our father 2011 yabasa kuba nesindikwa Jones aho kurwa muri Sembabure niwe abasa kuba natusindikira this video and eriye yabanza yakahunga ekande ejo yabane basa kuba netusindikirwa eticha Benon kurugaho omuri Kyegegwa so mbwenu izo mwanze reba hati ndaza kubatera our next video and this is the last mubase ko bana mugireba nayo muza kuba mutugambira ikimwa yegamu kandi mutugambira nakwera byabashemeza. Let me give the video lazy and hitting stairs. Well, get up and take a shower for once. Lazy and hitting stairs. Well, get up and take a shower for once. Ateji niyo eji aram niyeshemerire dona cabs kuba niyo yamuhimu seka kawa kubanza bamutera mu bikonde by'amatu akabona kwimuka imwabo kunda kucerwa mu kitano kazo mu kitano kwimusero kaboro taro ukashanga kuza kwimusyo karagamo mu kitano ukashanga no bano yitaga kubanza bakutere MP yatimwe numwetaga ngeji yenyini nanye niyeshemerire ambwenu niza karonda kankagura sentenche nkatacha amushego gwanjaho ubundi kakabana kukaguma nkanyumusya nani yoni njya kora. So those are our videos of today kandi eji ne arnitwe kurugaho muri kabwohe no yabasa kuba nagisindikira and nyenda kubagambira ngo videos zanyu kumugusindika itwe nka management Sky TV ntucencuramu turonda the best tubasa kuba nazo twabapurengera aha then kandi nabwanyuma kintu kirara cyagenda je so imaba sinche videos zanyu zona tuzine but we chose the best 3 nzo twabasa kuba tubasindikira mugumize muri musindika there is a number on your TV set aho no area WhatsApp noza kusindika video yawe then kandi nabwanyuma we'll choose the best 3 tomorrow
tubase kuba tuzibapuringira kandi izo bari yanyencha kare kandi nzo kuba twine a Rosary no mjenyi wito twine TikToker profile yeyo nayo natujya kuba tujimanya izo biri yanyencha kare no tora tayise akatugambara TikTok afunire muki TikTok muyambere ki TikTok yo niki hayine following eri kwingana ki ibyo naje kuba natugambara naza rwanka hi skit Cesar kuzana zirzita dene chitu Jeremisho. Hello Gola. Hello. Jeba leko. Kare nyaba mazina ga onayi watera. Nzeru simba. Hello. Hello. Yes please wajangoro bakweto ha. Wanyeta Ruth na tela Kampala. Ruth Kampala murmunta. Yetine. Yes akavidia kasinge kushemiza nkai. Akakabiri. Akakabiri kakushemeza. Kansemeza kagira kugeza bana. Kakwegesa ki? Rusi. Kugeza bana. Nkegesa abantu kushaba mama. Wowe munonga Rusi turebera abantu ba Kampala. Mazima. Baturamutse mazina ba Kampala. Kare Rusi, thank you very much for calling and of course yabasa kuba wakaruna kahereza video yitu number 2 kandi yagamba ngo negesa abantu kushaba. Muzo mutera amasomo garo yiwo tugambire video yabasa kuba ne singa yo kushemeza kandi na niki yakwegesa. Hello? Hello. Hello. Sibireje seba mazina gawe na nayo watereso. Hello. Nkurire. Ageta Mbaraka ko. Bakweta Mbaraka kurga ngai? Kurga Kashonji. Kurga Kashonji Mbaraka ka video kasinga kushemeza nkai. Nako kubanza. Ako kubanza warebo muteci yabakari bakahunga aho. Umuteci yawakara kunga. Umuteci tokureba ngo ashime kubara ari umuntu w'amani mnonga. Yabo ihano. Yago yakunga kaba kunga. Kunga kabakari. Yawe bari mnonga uterebera ntu bakashonji. Kare. Thank you sir. Yes, boba kando gwa karuru yabasa kubana kahereza our video number 1. Video number 1 inakaruru kamwe, video number 2 na ine kamwe. Katugumiza mtu Jeremisho teresimu tugambire iwe video yasingaye kushemeza neha. Hello? Hello. Yes please. Hello. Video yakanshemeza naka kabiri. Akavideo yakakabiri. Wakega muki? Wakega muki? Nakega muku yimujya kumukare. Naiga muku yimukakare. Natigarana kazungu kurga nansana. Kazungu kurga nansana. Okay. Kare we bari mnonga kazungu. Uturebera ama nansana. Ugu nawe kandi video number 2 yasibururu bubiri. Video number 1 akaruru kamwe. Mwana wo kushabanosha yabakara yakwata vibe. Mugumize mutere ahasumiye nyini eri ha TV set yawe ubasigo no tugambera. Hello? Yes please. Hello? Wanji. Tugambera turebe akavideo kasingaye kushemeza. Akavideo kasingaye kushemeza naka video ka kasatu. Akavideo ka kashatu. Chikuma isi uno kunda gwejejero kahondeza. Ndobano ndaba kwimusiye nebikonde. Nimba ndabanje bikonde nsimuke. Tiara ke bikonde mu matomu ukahura ukabona kwimuka Wanji. Bakutere bikonde mu matomu ubone kwimuka. Bante bikonde nyimuke. Kare bari mnyano wanje kubasa kubano tere. Kare. Guna itaga bikonde kandi abone kwimuka. Kare kubuza muno teresumu video number 1 inakaruruka akaruruka kamwe, video number 2 inoburu bibiri, video number 3 nayo kamwe. Mbwenu
ikintu rwo cyabasa kuba ngenda kityo gumiza motera simu ejo yenyine ri ha TV set yawe then tugambere video yabasa kuba nitsinga yo kushemeza kana nicyo wayegamo. Hello kandi wawatera wabishisha mwana wanje kare hati munyikirize kandi of course amasumu tubase kuba tugarekeraho katurekeraho of course video number 2 y'umwana waba nashabya ishara zibira 2011 umwanya gwa Our Father in Heaven kandi yabasa kubane n'ubururu bubiri. Then video number 1 yabateki umuntu wanago yakunga ababambago yakunga hishomero kandi basa kubane bafuna akaruru kamwe, and then the last one nayo yabasa kubane funa akaruru kamwe. So nizo video zito za today mukubiza muri musendinga a WhatsApp number yitu yenyine ejirya TV set yawe utekeho video yawe yorkwenda, then tomorrow we'll choose 3 the best tubase kuba tuzurunninga, then kandi finally tujja kuba ntubabuza mutugambira yasingayo okushemeza kandi ninye eki yasingayo kandi kuba nekwegesa. Nibanyata MC Mushambo, and of course shaha mwenda zenyini mbani ndagaramu n'Akashonshorekye Shekamu na MC Mushambo kubasa kuba ninkushemeza ekintu kikarara cyagenda kurunjo misho. Tsakuba tugaruka na Dona Cabs hamwe na Izo Boy King bakutwara mu kicyuke kiriyo nkija utakabasa kubona urugaho naza kusigera kesho ngoro mamvuri ku rugo wa Ray G. Bye bye. SM Production.